zdrav život privredi. Nije svega veliko hvala od srca ženama koje su bile ovdje, treba sve da govore. Ali ima vremena, govorit će. Pre svega želim da pozdravim jednim tradicionalnim vlaškim pozdravom ministarku rudarstva, energetike i Dubravku Đedović. Dođe drahu Dubravka Đedović. Nadam se da će ovo da dođe do nje, a ako ne, ćemo se u skupštini, pa ću da je prevedemo ako treba. I ne samo Dubravki Đedović, nego šefu Aleksandru Vučiću. Ne dolazi najveća provačnica odavde iz Bora i Smedereva, nego iz predsjedništva Republike Srbije. Onom ko je uradio ono isto što radi i Burkina Faso. Doveo ovdje belosvetske pajtose njegove da truju i da se javaju naše ljude za našu zemlju. I pravi se predstav. Pitanje je osnovno, čiji vazduh pišu ovdje u Smederevu dole? I ne smiri srpski. Čiji su nafta i gas ove komornije? Da nisu možda ruski? Čiji je litijum dole ispod Gornje Nedeljice? Čiji je ovo zemlju kupi? Je naša? Ako pitate Vučića Konopana, kod Srbije napravio švedski sto, naravno da nije. Slušajući ovu spodobu, Anu Brnabić otišla u vrtić da priča deci vrtiću da priča kako je dobro, da se kopa litijum u Gornjim Nedeljicama i da će Srbija nekada kao Norveška. To ona njima juče rekla. Posle svih laži gurenja prsta u oko ljudima i građanima Srbije, posle agonije koja traje već 2 godine, ona našla da odlučuje o tome da li će srpski seljak i Zlatko Bogdanović i Mija Dalović nastaviti da strane. Ko se prekidao to na odlučenje? Zato predlažem i Ani Brnabić i Dubravku Đedović da sve dok se ne reši problem ljudi u krivenju, dok se ne nađe mesto gde će da žive kod ljudi, da dođu ovdje da žive sa vama, koliko god treba, dođu ovdje s koja koji što ne pa se žive u krivenju. I Dijana nekome sa Devinja iz Vila Jovankine da priča šta vam treba da radi. Još jedno pitanje, velike nekada i Janošević. Gde su ti neki majstore, što 5 godina ono zloku da smo bili da ne znam koliko se kuneš, da se ti u čeku kaže ope ruke ako bude vrati za Aleksandra Vučića. Takvi preparirani, neljudi, jednom reći to se zove Ovoš. Evo ga da sam je potpredsjednik grada Bora, tako, doći će vreme da će morati da se odgovara. Neko mora konačno da nagebe za ovu epsku pljačku da se dešava ovdje 12 godina. To ćemo biti ili mi ili oni. Pre 2 godine svi pokranjeni. Niko neće da sluša meštane Slatine, ništa novo. Država ne postoji za ljude koji ima kinezi ovdje pokoju brzinom svetlosti, pojma nemamo ni koliko Slatine nešto u toku godine. Došlo do ovo. Neće da te primi Brnabić, neće da te sluša Vučić, neće da te sluša onaj mister Kroper, kako se zove, Vesić. Neće niko da te primi. Država neće da razgovara sa svojim građanima. Pa kad nećete, ajmo tamo gde je problem. A problem je na Belini u Žiškoj ulici. Ispred kineske ambasade. Ajmo da se obratimo tadašnjem, kako se nazove, Čerbo. Onda je bila ambasada Kine dugo ovdje. I krenu ljudi iz Slatine da put ka Ušuškoj gore na Nedelje, kada tamo zaustavi policija, stvarno, pukla i kuma, nekakvih čunta, nije nistojno mosto. Onda smo došli ovdje po poznat koji put, ljudi iz ekološkog ustana. Pa smo zajedno gore obišli Užičku ulicu. I dođoše ljudi iz Slatine, ljudi još iz drugih mesta. Kako žive ovdje, znate kako živite, znate svi. A tamo svila i Karina, Zlatko, američka ambasada, braća Karić, Jovankina Mila. Zašto oni tako dobro žive? A zašto vi tako loše živite? Da su oni imali da se baškare po svojim bazenima, da gurali svoje dubeta gore po Dedinu, a narod nema šta na jede. I oni još pričaju kako je dobro za nas, samo treba da se rasadimo sa svoje zemlje,
pa da dođe neki dio i dani na sve to pomogu. Ljudi, ovde je sve rečeno. Ovde je struka rekla svoje, da reduje Bognik. To se desilo na Staroj planini. Isto. Nema ko da sahrani ljude po selima Stare planine. I misli kum Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, nema naroda da će moći dođe da nam ostavi celu planinu bez vode. 58 malih hidrocentrala je planirano da se gradi na Staroj planini. Pa smo obišli svaku kuću, po 15 ljudi, po 20 ljudi, sve stanice. Pa mi u svaku kuću da im kažemo, nemojte da prodajete svoju zemlju, da protiču potomstvo. I onda se zgrao narod i desilo se to što se desilo. Dakle, moguće. Ja više verujem pomogu troje ljudi nego da se skupi 500 ljudi. Od troje ljudi zavisi, a ne od 500 ljudi. Nema puno priče, ali da ću šta da kažem, samo mogu da obećam. Prvi put da budem otišao u Skupštinu. Pomenit ću sve o vas ovdje pojedinačno, da dođe Kanoš općina Dubravka Đedović Golovića da će rešiti ovdje probleme i da ga reši. Ja predlažem se mi ponovo skupimo na Dedinju. Na Dedinju leži najveće zlo. Tamo gde ljudi ne znaju šta će sa parama. Dok narod ovdje sad se mi ovdje razmišljamo šta treba da radi. Sve ove žene dine koje su bile ovdje, koji će biti ovdje i dalje. Svi zajedno na Dedinje pa kućnu za Draga i Dubravku Đedović i Aleksandru Vučiću dobro gdje gore. Nego ovaj kako se zove Ana Brnabić. Bilo, čije ime, čiju kredito zemlju prodaje 61. S njima se tako razgovara. Ja više neću dirati jednu reč iz Crtu sad bila. Imaćete prilike da vidite prošli put sa Barsko papira, tamo gde imaju mesto. Međutim, ovdje je zvelo za neka druga sredstva, za deratizaciju, dezinfekciju, dezinsekciju. Neramo dalje ljudi, hvala Bogu.